Akwaba Mwajo Sama Akwaba the ba Hytvgh kasa video so and Friday and feeder krum Kofi and Efia and tell you remember church will be out the coffee you the Efian so a trade and Ponyankopon Onshira pa sanse and Eyamoda and that's from Kubia trade and Ponyankopon and Casa Aidi Ama and say Yemfa and to your name will be a kama Sene Beya near Koso our Memu Yemfichire Yajumamu Yukrumu our own communities and all Yemfas when Yakaka Wasem. Senya duru fiera se na Trimude metenase dia na woni mu se Nsem Woho dwumade na mede bro Nsem na se okotokom ni yidi apie ewo ukromu ho no Nsem na etwagu ukromu ho wunya light no efie be ya pepepipi ni wunya light da enso ya Ghana ni ba utu ato wunsu a wonom etesen ekoso yiye etu nya nsu papa no ma na oto a wonka ema yenka ema ye fantum payfo ne no mo so atimi aboa o na wote wo sa na wo hwe ode ne a ebeye Jinyame Academy nyame no nim nyame beye na me catch no say de mahu no me pay mu catch no ka wo say yes Nsem hihya daka mu Nsem hihya obi ni kotokuo mu me ba cho obetimi ahye dwumade am obi nso atimi anya bi ahwe asankra guafo me chiacha mo sana me bonu hwi akosampa bona afo no no sunyafo obirekum me yankasa mikro molefo mo te sen esa so na doma akom sana doma wamfie Asoti anu fo nyina me chiachia mo me say mo hwe me pa mo hwe me ko bra prince so ya jumo e filling state amanfo asase do mo comment ni ba fa bra na me kinka enfa emao Nsem bi to me koswa obi ani tuapa na so ye de ko we dey assemble kra na asie yi ene e be kwa nkrofo man so nkrasi nkochu dano enda Yesu beba no dano ibeye konfo ya bom modin akosa eye obeyere assemble kra ni ye twehye wo Ghana ha yi dano ye be ko ye ogbo kwa na light ya 2008 light post o modi begu ho no light post le da so go samre am no kasa ya ebinum edi soja o mo akwan so nyina sei nti ho na beka ena nwumre yi wasum na tweme na school dance a mofra ti mo di ko school de ene etien kuri ese woni na nse o ka kire etien nwumre yi Nsem weni na maboa no kama na me de bro ewo Nsem Woho dwumade ne so me dinga de na Trimude adua na de shekron papa ne me
na kan hu se dwuma de aboafo bebre na so yasene ayede brew ene ne han yoke state se me kan cho se wo pedan ana so pass asase de atidan wo so de a eno ane eye han yoke state bomodem bra na oni omo ninkita won kama pa na yema wasase ne bi na mo asase no mo de mo alanga sem bi anim kama pa ese bia esanso ena salebo hotel say me kan cho say bre na brabejo wa home ewo ho wo ya ifo na wie na so kwa ya ifo no platform na wo pe obetimi aba na omode ama kama na otimi de adu juma na wodi juma ni wia wa wala wie no wasan ada ho adwetwe ho kama nsa na tie metwa me ho na makwa kwaje aboafo nkato na se metwa me ho kakra na me koba Nsem Woho juma de ma be pro ni nyina gu ho e de ama ho enti metwa me ho na me koba me de nsem na koso ni nyina e de abra Hytvgh so nsem bi e koso obi ani tua pa na so ye de koka we na se bwa kan so bi di boni we na se be ni o se na nsem shishada ke munye me shishi sumas Foi. E a mabo. E me sola pa. Timi amjani. Hytvgh. Sla welcome. Me assembly member e wo Nkraken Okonya electoral area. Me hwe Nsem Woho e wo Hytvgh. Foi. E a mabo. E me sola pa. Timi amjani. Hytvgh. Sla welcome. Me assembly member e wo Nkraken Okonya electoral area. Me hwe Nsem Woho ewo Hytvgh. Koshogu, the women's king. Keep watching Hytvgh. Komfo ono oye komfo a utimo se yadru na oye adru aduefo na komfo ya bomode na akwakochi obi yere asa no pa enya de ketua etu me bisa se ye hwan na edi hwan na yes adi we efiri hwan ye hwan fum so se obi yere pa wa bomoden achi no ade bentua esa no na on say abrebe ka se bone nsoma aya na amanfo enhyeda enye sa asem ne ntum se obi yere a wo ne nete akoche ne de bento asam mo video no ha mebo akire na mo aya na wa share na obi nso atimi adan enya bi ahwe na wacha comment ewo ho se obi yere pa obi yere a wabɔ modern aye ne ho ade atisika koye ne ho ade no wabɔ modern de bentoa akwa ne to a wosa no na ema ne binim no ye ma menom no aye na medwene ne ma bi wo ho a me nhyɛ dante ase se adenti ena aye na ye gye ne ma bi de simple sa se oye obawarefo a se bibema abɔ modern atisika ye ho ade no abɔ modern akubutu ama bema e de bento aba be hye woto asembe nkrani ahu se ye ginema bi di so simple asofofo bi ni mo dwale nkrufo yere na binim so ton yere ma binim ese dia konfo yi amanfo yere nam na yeso mo mi produce be video ne dia kire o produce yi video ne fa kire mo se obi yere o na ya bom modern na yesa no ye de bento ahye ne to
yes ano nti awie na meka se awie na aba enye se echi ho chinye awie no na eba no nti enye se oji ho chinye esan se wiase na na ekwa awie no obi yiro producer me video no no pomoti no wa obomode no wa kuntunu ho no wa pompe se eden se eden na wayo aduro be no kosayo ubekoma no ayawo na ope na obi yire na wo sa ni sei nti eye producer video na ene na that screen no so no obi yire pa what test ka kwa ise ne ho ade na nti wo gira ne ti a wo sa ni atwe it Ghana pan yeah didn't say it me fa na ma be easy so simple sa obi yire ana se obi nua hwe o ma konfo na esaw o saw gidi adentia dede esa na ma wi nyina timi koso wo yemman na se china bi onya nsunsanso bi ba so a wo so ma me na eyo obetimi do comment aba na bibi aso timi akoso kama na yekọ eyekọ na kwa nkura bi ase na yedi eye light post akwa akogu ho na light post na yedi kogu ho no since 2008 na light post kogu ho na nka yem fa ni de mponto nchen light post ni kogu ho no agu ache na sese ya me no kasai kuro no omutimba na aya nnua na ewo ho no no mutwa omudi nnua na ma contract omutwa omudi omoto nnua na ma omo a timba fo omutwa na twa na omutwa no omo akwan nye wakọ obi afuo mo na adua ni sim na wasa twa na watwa na board enso asa aka ho enti aye oye ne kese na mempese mebokuro ni din sanse ye ne omo ho DC ne kasai na asema de tu yanim no aje se ye de ni kodi akire bedo ma ye wo video kakra e wo ha ye de be kira dofo ohwe akwan a enye police form akwan no ene omo light post ni gusuma me because omo akwan ni nye and light post no so e wo no so a amanfo efa de soja na eye ade ba akomienu bi nti ana mempese mebukuro ne din da mehia wo enne na otwe medi kuro no muni panyina ne se wi ane masi course nyina ne beba beda matifo esan se ga ohwe kwan a the producer mane naso sa mane naso hwe kwan a nipa desani ye nam so hwe akwan a ye nam so anase akwan a monam so omudi timba efa so na apart from so omudi timba no efa so no omonye hwe ma oman no enya de omutu anamon bia fa ho ni sisani po ka chen so ometu yile via obetu yani hwe akwan pa nipa dasani nam so na ka chen se onfa ne sika emra metu yile via obetu ya aya anya se bi wo ha yenye ye ho anase ye bo aban na chi o ye mo aban na chi esan se kwan ya ye sei na omusuku dan so ho for school dan to so o de fast ni omone ma ni nyina gugusuma me we kwana we ba na adan ni nyina school dan ni nyina ko enua na wa hwe light post e wo ho light post e gu ho a light post no omuntimi enye ho hwe agu almost be 10 years ni ahweho na ni po ka tell say omra metua yilevia obetua ni if you tell this person to come and pay yilevy obetiase ye ampene enti besere say
aban ontwe nani enko enkura na sebi odi light post kogu ho na still ontwe nani nkohwe wo no oni hu dwuma esanse eya jinsemu papa se yenyina ebitiye na ebisuntiye yehwe omusuku dan no hwe omo akwan yehwe omusuku dan ne de aye hwe network mpo bi ni ho network crampo no ebi ni ho na mpese wotimi anya school dan kama asem si wo ho a na se epo bi afra je se etuka na ye de akọ yinyina so ye Ghana fo we are all Ghanaians aden oman mu se na yesi kono ye kono sen anamon ben pa na yetu sesei anamon pen ana se yetu ye kwa ye nko ye banso a ye ma ntide ne yenye obotimi de wasem bisaba anaso obotimi de wonso wadwe nkyere ato the comment section na say ni akenkan e de amawo kama pa tati rich mo say asembe nkra ni se oman ya yetimi oman no ye ne ye ho ade ati ade san problems nko a na kura ne ekumi kura mpo ni say timba ni nua na omusa twa ne wukrum wo na omode sa amanfo nyuma eno ne sa ya me ya abra omuntu ya hwe ema obia omunso ho aye din but obetimi ase ama wunua so atimi anya bi ahwe na ene no apotie ni ho enro nyina na me ho mfame enti apotie de enhye de ni ho enti ene no ye nkasa nche ho pesenka ye beyi adwuma no ho pesen nenka mekasa pa pero honamo no ayemre osi Ghana ye leaders ne yempan for no mo ntwe ye ho kakra enna sei ochina sei onna sei ochina sei amamo ben kra na ekoso sei yenka se nipa no nananye bi waye bi namom onto aso yo mani mpanfo bebrebe ye bi koi enti nka de omo aye no onto aso so light po ya make us light po ya beguo since 2008 ebesi sabre na light po no daso guo na ye binimo e twa de soja in fact enjoy Kobe bini tati o se Kobe bini nti we betimi de asasa yaman mu ye betimi amoma ya tumponi o hwehwe akwan o de wa hwe de we ya kwan na asi akwakoye hwe de akwan na ye na on timba na nam so na makwan na ye sei no kwani nye nanu ado hwede akwan eye enti ofili se nipa we oni network wanya network so kwa ko send ni sika o si o ba bete no yi levi enti obepinini hwe light post na ahojogu wono police ana waya adwuma pa momani age why adwuma pa hwe school dan police apostle school dan we mame o the school dan ba so ana wa poso no mo me producer Benito MC a obo adwuma papa anwumre yi yankopon onhira no hwe nia egu ho school dan ba me mana poso na mo hwe school dan a egu a yentimi enye niye omo enjoy the benefit of Ghana income tax ni biankeye nanso we de ankoba ne sa
wankwa ankoba ne sa se adwuma ewo ho so adwuma bia ni ho adwuma ho ye nkua adwuma na obi ko owura na fom no kwa kobudua no so a watwa ne bode enne ne niema ne na to so de eno so asan de ko ye ko kaso ye nya asem yankan so a obi di bone nto omayimu se ne yesi ko no fa o comment bra o comment section ho na me ka o sala bo hotel ne so ya sana e djumadi e de bra sana Hanuyok estate network no mo pen sa no omu nya network so mo ko nya network so mo de send this council a yesi ye beti e11 enti Ghana mo me fa ye na ensi form mo ma ye fa ye na ensi form pa he baby de baby obi tina open network onya mo me fa ye na ensi form na me are ba kwa abrubia na me ka ho asem ne se in ya common ya areas ya dustbins hwe uduru ba bia utonsuo na onoma edin se obetime gya rubber atofom se bi yenoma yenim mra no aya na edin se yebetime de eye rubber atofom just all the show bottom just put it on your pocket na uduru ba bia wo kwa na Africa wo de yatum yeno ane saying na ambe mama ya moye mpanfo na mpanfo no so emoye I think say ye mpanfo moye de bo mo no say ye beto aba na ya yimo say mo medi ye so but ye to aba no wi a na mo yira fie ya to aba na wi no mpanfo yira fi say yen na ye to aba mo ko power enti mpanfo mo ye mobo na Ghana ye bre ye adwajo ye si apinisie why and somebody mu say na ehu na ye koka amusi yay we don't deserve to say it why say ye Ghana for ye enjoy and I say ye enjoy what our leaders have been prepared for us no ayeka me why say we see enjoy the leaders na anamo moto na say do mo prepare amaye no we see enjoy no akoya de bi ho we can't even enjoy our own facilities and I say our own benefit so far class see am no kasai kwani bi adokoko wadado enso komo milo yenche ni bi mane nomoda milo yenche kwani bi makwanu ne onu milo ni bida nanne enno media free atiefo ene ma hwefo so mo fa cha ene me yare nti fire ni ntime mma bere mo mo ni tua mo hodo nti wo sed ne me ba na kakra bi a me wono me ne mo be hye ne tweda mponyankopon kam wona me tia pa Tuesday ha ebe ye uja wo fia ha it's going to be burned. Fire is going to be burn and burn and burn. Enya fedi agoro. Nyame boa na se yetinkom na se benada ebeto ye na enya fedi agoro. Because e wosi ye kasa. Mesi nsem wo ho. Ensem wo ho papa. Me kasa ensem ni wa na me boa. Si ye kan nsem a hihye adaka mu na si ye yie pia. Mom say yes. Hwe ade a bechi na amanfo yam hihye omo. Esanse asem bi se kotokuo ma de ba bi obeti sa asem no. Asem a obeti ne say papa me kosuku. Me kosuku. Dentia or pay chop money. School fees. 2 hours na yeto niemum. Ese zia me no kasai. Enti amanya ne se ya tututu petrum. Enti ye betu lolo fame. Could you imagine? Could you just calculate? Say ye betu lolo face. Ene o ade na ne bo efo pa no.
abetiye enso ne wontimi nto abetiye konkonte face the wall ade na ne bo efo pa no enso nei wontimi nto tachi wuto wose ko bibini aba wiase ko bibini aba wiase setena mu tesen. I just want to know what setena mu etesen koye maw koso maw de asetena na wotimu no etesen asembe kurani se kura omote so light bill light post yo ho almost how many years 2208 abesi 2022 calculate na fa some comment section ho 208 abesi 2022 calculate na fa me wo comment section na say how many years no no light pole akuhwa besi samre asku dan ya enye nso pomu nya bi no manom kuro omutima enye ya sori nso ayesi entua yi levi nana yesraw yi levi ne de people nyese bia nipa entua wo yebetua na mum empuntujuma e wose yede ye ne yenyai you good you timber manganese diamond da bia meka oyo asamba beka ho cocoa coffee nyina ye wo bi ye wo cashew ede na yeni Ghana de na yeni and still we go for loans. Abrayen time emfa saade no emfa emwa ye ho so ye loan na ye kwaje. So Ghana ben kra ni omo ben ni bomode fa comment ni bra making kan area ma o de ba making kan e de ama kama pa o de comment ni ba making kan e de ama na bibia so atimi akoso kama pa area ma mesro making kan comment ni bi e wo ye Facebook wo ho o se tachi wo se bibini abawi ase obebresa na wawu yes na ya bano ya bebresa ase wako abraham panfo yi mu dide momo yesu ye ndibi momo yesu ye ndida ni bi so nti yesu ye deserve ana ye deserve se enso ye be enjoy the kind of life I am nanam asas no ma agia to no nti yesu ye ntimi enjoy bi obini na so se bibini kura be ye be den o wi ase ayaji ahia sei eden na ekoso eden na ekoso o man mu aha Hytvgh eso na ohwe ensem ho edwumadi na ogusu a ohwe ebia na wa asem bi anase ade bi a esombo eso ewo akomom a how etiti obetimi de obetimi de abawo email box num obetimi akọ email box anaso be inbox yen inbox na me parking obetimi inbox yen o inbox ye wia ye no betwetwe nkomo o how bia no won so aba na yenso ya share ne kama ere ama tiefo na wefo a ehwe Hytvgh na bia so etimi akoso esanse ye ho kire o man mu ye ho kire yen papa ye ho kire yen enti mumye momoden na yemoa na amagana entumpon ye mpanfo mumhu ye mobo pefo mumhu ye mobo na ye bere ohwe nsem a etwagu eniema ekoso wo man mu a in fact ehareho papa enso ye ne den oni hwan koka oni hwan koka so okomfo se ko ensem bebre ensem pi se ye ka ade ye betien na ye bese twe ho aba na ya bonse no tofa na ye de mo se sanse dia medical aka no me ho emfa me nanso
me phones and I say Hytvgh for mo ho donti any phones or pepa mo de ma yente o se ne kakere wo ho no me de ba na me hwie gu ho na me hyɛ me ho aduro na Tuesday de be je wo fia Tuesday e benada e be enye easy kra wo fia isa si jabeto butu papa ensem e wo ho Tuesday me de ba no ese woni na nse o ka kire producer ye twe ho mra na ye ba e be ni komo 1 2 bi na ya kenka message na mo de aba no na ye de asi ho Tuesday nso ye be hia I'm some of you. 2 p.m. Any PM I want to for me. Because I've had to leave a lot abroad to come here. It's a big sacrifice. But the attorney said this is sorry. Ebetra wo on konkron ayo nyame onimade na me ye papa habidi serati na coach Samuel Puadu Emma House of Folk but in Sembi etujani bufu ye pa na yehwe videos. What was the problem? No, they didn't struggle. It's because of the officiating. I didn't talk about officiating, but this time around I hammered that area. Why can a referee take such a penalty? Hytvgh, entertainment never dies. Gana foi. Mama mabo. Msora na pa. Remember, I won Kraken Okonya, electoral area. Mehwe Nsem Woho, ewo Hytvgh. Koshogu, the women's king. Keep watching Hytvgh. Gana foi. Mama mabo. Msora na pa. TV amjani. Hytvgh. Sla welcome me assembly member ewo Kraken Okonya, electoral area. Mehwe Nsem Woho, ewo Hytvgh. Yebese akwaba ebio ediba Hytvgh so ene no fere medika kakso no so Mema akwaba bio ediba Hytvgh na ene se medika kakso no apotie no eni ho enti no aha na yede wo besi esanse menti apo Stress phone adopt me pa TV and was me ba kakra me wono kakra me mitimi aye no oba beye se na bia bia so bitimi akoso kama na hu se ye wo ho se na momo wo ho twen ne sanso na ye nso ye wo ho mamo enti na anwumre aha na bre no be makwan a medum besi mo de comment de bi bae mamenken kan kakra enti enko because I say Tuesday de enye fadi agro kra Tuesday no ebe se uja ya tati Richmond say nana we won't pay levy bia tell our leaders that they should collect all the resources from abrofo no nsem okay no part say anya dia yes yitua levy no say abrofo no
wa beji din nyina free nsem enti enya de wo si etua abrofo no omo be ha ye nanso be ne den se minim se nkakakra ewo ho atumi se yebetimi e de atu anamo de twetwe ho kakra e ba ne sen ne na sense be enti 11 de no ena nka minim se yetua na yetimi e de abo ye ho ebra kakra eno nso a kutu kusi ankosi koda nkoda enti ne ye kɔ ne sen sen ena ye kɔ no ye maimu oman no ya tete apansam enso ye tisika kokko so nse mo se komode yen sika ne wo hin we ne nsem bebre ne nsem asisi ena ya ne de bra wa bra nyina no enti aha ana mo somfo na Trimude me de mu besi Trimude kan aka kire mo no apotie ni ho enti no beda ya boafo asepa Salabo hotel na eso ya sene o se bra na be engagement no ho parties bibia birthday party bibia bra ho na kwaji platform na for the ujuma wo swimming pool wo ho kaso wo car park kama security ni ya tight ho nso no obon da form enti bra wo kaso en owo edi bo modern na ne won entertain komo sa enso na aseda kese so enkoma Hytvgh estate Hytvgh estate men kan cho se o pasa se e de sidan pa dia na ho ene wo se okọ na se okwa bombo no eda fom we no longer the same bia kwaji wo sas ni bia eda fom kama pa betimi de ujuma se ne se na efata sa so na Adoms boutiques men kan cho se o pe atare dia kwa kwedi ujuma birthday and say engagement wedding gown ni nyina no oton bi wo ho sa so na bia na when your special invite who could program be when your special invite artist na mabaso no pese open de video shooting na na obenya bi e de Africa kama ne bono eda fompa bomode na oni won enjoying komo na bia so enkoso kama na so hwe etia kan Brakalabulu Johnson Star Filling Station ha na ibutu oba bu open kese no na na twetwe komo na bia so atimi akoso kama anyway me de ntia kese pa be ma eye Richmond Tachi Junior ono okoforidia hwe papa abrenyina sa enso na me de asda pa kese be ma eye brother Salon ono so Star Filling Station sa so na me kobune de ana me nua be ma Richmond diewu ono so owo ye brekum sa na me du doma so de ana doma fo nyina me tiache mu nyina me bonu hwi e ma du sampa German North ono na eye Mr. Isaac ono so butu a ohwe me pa sa na me du mbolo so de a na Jupiter ono so ohwe me live on Facebook sa pepe ene no na me ankasa madam fo Mr. Henry Mr. Gideon omunyina no omohwe me papa aha na brebe makwa na me de dwumadi ni nyina asi Kevin ono so wakasoa abrebia ni wa ono so onhwe yen Kevin anwumre tweda mpo Nyankopon onhya se ohwe me Nyankopon onhye besane wahia Daniel ese makrao bye bye. Nsem bi to me koswa obi ani tuapa